Pozdrav svim ljubiteljima životinja! Danas sam pripremio za vas poseban video povodom posebne obljetnice. Naime, jako sam sretan jer ovo je 100. video na YouTube kanalu Kućni ljubimci TV. Želio bih se zahvaliti svima koji su lajkali video zapise i podijelili ih s drugima. Također želio bih se zahvaliti na svim komentarima i pozitivnima i konstruktivnima te malo manje negativnima. I također posebno se zahvaljujem svima koji su se pretplatili na YouTube kanal jer bez vas ovo se ne bi dogodilo. Ja ću i dalje nastaviti snimati korisne video zapise koji će nadam se pomoći vama i mnogim drugim pretplatnicima u budućnosti. Glavni cilj ovog YouTube kanala je pomoć ljubiteljima životinja da se čuvaju kućni ljubimci zdravima i veselima. Napravili smo jedan veliki korak, a to je 100. video na kanalu, ali idemo i dalje. Već sutra sam pripremio jedan korisni video za sve vas koji volite pse, pa vas pozivam da ga pogledate. Ostanite i dalje s nama, komentirajte, lajkajte, dijelite objave kako bi nas bilo još više i kako bi video zapisi bili još bolji i korisniji. I zapamtite, sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima. Lijep pozdrav!